Huija Koktumani Bishinte Koktisar Sarigo, Teliamura Tripura railway station in Manjakha, Khorokchuku bag Siddi. Khorokchuku bag Bishingo Tongo Bebaga 63 kg Siddi. Party Mugo Khorokto Bihari Chalate, Khoroktan Bihari Bwrwi Romkha Teliamura Thanani Police. Manjakmani Siddi Rokno Hati Dor, Bebaga Kaitamai Engna Henishaka, Teliamura Bukastani HDP National Matia. Hanu hai fekjaknai mani khani nai to mungo ongkhore kokti salo kaisa kaham mat mari ma kha Teliamura Thanani Police. Huija Koktumani Bishingte Kokti Sal Sarigo, Teliamura Tripura railway station Manjakha, Khorokchuku bag Siddi. Khorokchuku bag Bishingo Tongo Bebaga 63 kg Siddi. Party Mungo Khorokdok Bihari Chalate, Khoroktan Bihari Bwrwi Romkha Teliamura Thanani Police. Koktumao Manjakha, Kokti Sal Tripura, Teliamura Bukastani HDP National Matia Thane, Kaisa Huija Koktuma Shokai Mani. Kisasuk Bihari Chalate Bwrwi Rok, Teliamura rail station ni simi, Biharo Siddi Tlangna ni bagai tu boi tongo honoi. Koktuma Makeno Teliamura Bukastani HDP National Matia Tidul Mumbai, Teliamura Thanani Police, Teliamura Tripura railway station Huijakai Tongmani. Paithago Sadik Damtham, Teshati Thamchi Jorawa, Teliamura Tripura railway station of Pai, Shokpaika Khorokchuku bag Tijak, Khorokchuku Bihari Rok. Aboni Yagulo, Rokno Kashoi Naitukmani Yagulo, Rokno Khorokchuku bag Bishingo Manjakha 63 kg Siddi. Aboni Loge Khorokdok Bihari Chalate, Khoroktan Bihari Bwrwi Rokno Romkha Teliamura Thanani Police. Manjakmani Siddi Rokni Hati Dor Bebaga Kaitam Hai Engna Henishaka, Teliamura Bukastani HDP National Matia. আমাদের কাছে গোপন খবরের ভিত্তিতে জানতে পারি যে আজকে 3:30টার সময় তেলিয়ামুরা রেল স্টেশনে কয়েকজন যে ড্রাই গাঞ্জা নিয়ে এই ট্রেনে করে যাবে যথারীতি আমরা খবরের ভিত্তিতে আমরা আজকে রেড করলাম রেড করার পরে এখানে মোট 6 জন পুরুষ আর 3 জন মহিলা ধরা পড়েছে তাদের কাছে ড্রাই গাঞ্জা পাওয়া গেছে আমরা সবগুলি সিজ করেছি এবং এগুলি মাপ করে দেখলাম যে মোট 63 কেজি পাওয়া গেছে তাদের সঙ্গে কি আর কেউ ছিল নাকি তাদের সঙ্গে কে ছিল সেটা তদন্তের বিষয় তদন্ত করলে দেখা যাবে কয়টা প্যাকেটের মধ্যে পাওয়া গেছে অনেকটি প্যাকেট আছে 2 কেজি আছে না ব্যাগ কয়টার মধ্যে পাওয়া গেছে 9টা ব্যাগ ছিল সেখানে মোট 63 কেজি বাজার মূল্য 3 লাখ মতো Hekjaknai Siddi Smakla Klaimani Borokni Uklogo, Hastin Te Shabuk Jaktong, Abono Chaitogui Naitugui Tongo Tabu Teliamura Thanani Police. Teliamura Nismi Hironmuni Koktum Chini Khorang. Malhar Events and Entertainment is presenting here, in association with Exclusive, all event requirements under one roof. This is for the first time in Agartala. We have several location partners with us. We are organizing wedding events. We are organizing decoration, catering, photography, videography, brass band, live music and all. We are also organizing birthday parties for theme decoration, catering, photography, videography and all. We are also arranging marriage anniversary party for decoration, catering, photography and videography. We are also managing corporate events. So for corporate conference, dinner, lunch, LED screen, we are taking care of. We are also organizing live music, unplugged music, orchestra, ghazal nights and all. We are also arranging fashion show. We organize fashion show event for national level and state level. Malhar Musical Academy, we will have all the mentors for Malhar Academy. So we work as per the budget of the client and as per the satisfaction of the client. So book your events now on 9892348734 and 9862756997.